sa Timberland The Run. Sa reunion ka mo. Yung live band. Akala niya, yun na yung live band. Saan ang ano? Dito muna? Bilis-bilis na ang itsura na nakatagilid kita. Here kami sa harong ni Sweet. Hi! Si France. Yun ang Timberland. Oh, yan si mga batchmate. Hinihiringal ang hagyan. Ganun man ang haling abroad. Iyon ni ang dadagusan ni. Yan. Yan. Oh, yan na oh. Ini ang dadagusan ni Arong Sweet. Ayan si Cornelio. TV ang ininot. Lang from bahay namin hanggang gabi. Friday lang kami. Friday lang kami yawag dito. Rest house mo lang to. Oh, hindi ko kaya na to yun yan. Tigdi ang Rome. O yan si Donya. Nakawakas na ito tamatay. Ayot no. Ini. Ay, mga bakasyonista. Feeling rich. Hello! Ay, sa wakas na kuanan manggirari ako. Feeling rich.
December night breakfast. Everything.
always with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Good evening sa Indogabos. Maray na hapon, as nagpapasalamat ako, nakarabot manggiraray kita. Iyon nga na yung sinasabi, may bagyo umayo, nagkatiripon manggiraray kita. Sa Gabos, welcome ko kamo sa sakuyang residensya, asin Merry Christmas. Makatang kita, asin maugma. Limutan tayo mga issue, pagkasalaro kita. Welcome, Pat 77. From table 2. Let's give them a round of applause, please. Horotakan. Kapitan, soy kapitan, soy kapitan. Bamba, bamba,
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Merry Christmas, everyone. Thank you very much. Marapol kita. Nabo ko kani. Gusto ko sudah pula pa digdi. Kamayo akong harong. Salamat. Katakan aro, pero picture lang. Thank you. Joke lang. Lalaki.
UNC fue yung alumni homecoming na masibog kita dito sa Bistro. Yes. Yeah. Sabak 77. Boardroom po. Naka-monitor ka lang na nakasubaybay ka lang na gaya.
for God's blessings. Heavenly Father, may you bless us with your generosity and love so that everyone, bless our families, friends, and everyone, so that as we enjoy the Christmas party, we will also realize that this is a celebration of your birthday, that Christmas is not about expensive gifts and grand parties, but it is about... Good evening, everybody. I'd like to welcome everybody, all members of the 177. Last time I checked with the attendance sheet, we are now at 80. Once again, this goes to show that we have a successful reunion tonight. Love me too. Love me with all of your heart, that's all I want now. One word or lyric na march. Ano na? Mama niya. Mars in the sunshine, Mars in the Ay, March na rin yan. On March 15, Chicago Bachelan. On March 15, 2021. Okay, thank you.
tapos na. Bye-bye! Bye ulit. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Bless the food. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us. Bless us, O Lord, and make thy faith which we are about to receive from thy bounty of Christ our Lord. Amen. Bless also those who prepare this food, and may this food nourish our body and our soul. In this, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lo, mailin ha? Isang lugema. Ito, mas bangon to. Umili ka ba? Sorry. Ayaw bangon na. Kaya mga darap ko lang.
Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Inside my soul, and you're the solution. I know you can't sleep in my home. You need me, believe me. I will never let you go. Why do we say that let's see? Which we are about to receive about the true Christ earning in the fear of the Son of the Spirit. Thank you. Some of our repertoire, prepared repertoire. Kaway-kaway man daw ka mo. As ever. Diyos maray na bang sa inyo gabos. Salamat mga batchmate, batch 77. At least, nangyari mang giraray ang sa tong tiga asam-asam.
na magkasararo asin magurugmango niya na Christmas. Salamat sa satuyang grupo, sa saindong suporta, yaon mang giraray para mabuo ang satuyang grupo. Sana mayong magbago dahil magparaurag-urag kasararo man sa nakita. Christmas, nag-iidad na kita. Forget everything kung may nangyari, kung may iriwal-iwal si Inot, lingawan na yan. Mayo man yanin, kumbaga nakaagi na. Ibalik na mo niyan ang kaugmahan. Nag-iedad na kita, pwede narong taon, mayo na kita. Sa aga, pwedeng mayo na rin. Kaya i-enjoy ta na lang ang mga buhay ta. At least naglirilingan pa kita, masaya kita, tabuhay pa kita sa mga oras na ini. Mayong hilang, nag-uugma, nakikooperar kita. Kaya sa Gabos, wini-welcome ko, asin sana, lalong-lalo na mga bisita ng taga Manila. Sabi ko nga ni, sana next year man, kita naman ang mapa Manila. Wow! Sabi man kay mga taga Manila, welcome. Kaya, siguro niya ko, sa suporta ta, sa tinangumanindong suporta, yung manigiraray ang gigibuhon ta. Lalo na sinagtaroong mga regalo, sinagtaong sobra-sobra, kimayo, kiigwa, sararo kita. Bat 77, isasaro. Daita yung pagbarangaon, tama man kitang tigbabaranga. Bats kita, pagraradway ta, sarabay kita. Diba? Kaya, enjoy. Welcome sa Indogabos. We want a message from you, please. Victor Ruedas. Sa Gabos, Bat 77, Minabanggi, gusto ko pong i-welcome ang mga batch friends, lalong-lalo na itong mga taga Manila. Itong delegates from Manila na nag-exert in tremendous effort para lang makaabot Minabanggi sa satuyang okasyon, satuyang reunion. Pang DJ ang ano pa sabihin mo? So, magurugman na lang po kitang Minabanggi asin celebrate ang Christmas asin ta siguro sa mga masunod na taon dagol pang mga okasyon ang araw kaniya ang satuyang abuto. Sana yara akong makita ta medyo mahiling mo ang mga bukta medyo na. Pero di ba itong taaram ko may ginibong. You know, yung nabanggi gusto ako na I was remiss in my obligation as your president. That's why some of the batchmates are suggesting that if not this occasion, we will have an election, diba? And some of the names have cropped up na maging contender as president, as in sa tuya pong suportahan. Kung baka mo niya napanggi, masit ka na noon. Ako niya naman niya. Okay. So, bayad mo po kung dakol na itataram. Salamat sa Gabos na nag-attend niya na reunion. Thank you very much. In the
We are the children
Medina. Ang secretary, parehas ang vice president. Yun na lang yan, tulos na.